nigetha to handover kuri my MC uria tukurutithanagia nake wira Mr. Karanja ni gugutongoragia njitagwo Wawero wa Kimotho na hamwire ndi mundurume mutwe ni urona ndina kiremba naguo kanitha uria thomaga ni wa JCM kule headquarter under Bishop Ben na Reverend Joy na Ngai wa muoyo amurathime muno. Thank you my brother ni gwitikira turutithanie wira niwe go handover nigetha uthina hau hangi ngaruya ni agukunengera na Ngai wa muoyo amurathime. DJ ndukurikia rwimbo ugutuhe tungo igire na chorus igire nigetha Ngai witu aturathime andu amaganduke huthire. Sawa, thank you. Neko request rugama ithuothe mundu wothe wikarite thi na gitio kinene rugama ucoke orore ucio muriganitie nake mugeithia high five mugeithia uguo kiundu kiu kiehere mugeithia high five mwikire hinya wona mundu tarakugeithia ni kiundu mugeithia ringi high five uguo rora ucio muriganitie mugeithie wega mugeithie ta mundu wina mbeca mugeithie ta mundu mukenu kiundu githaka no kono wendete Ngai oya moko meri iguru oya moko maku meri iguru hurira Jesu ruhi tondu ni mwega ithuothe ndirauga hurira Jesu ruhi moko iguru ithuothe. Wow, thank you DJ twende kazi. Weka makofi. DJ Helper 254. Wapi mix? Weka makofi juu. Weka makofi juu. Yeah. Adi Jesu atomana te digilioro atomatia makala ya kinyaga makedo kaivito ne mwera nelira Jeremia yako ila todo dite alamaro oho koke dibaya doito monyarera okono kwa kalero makedo generero toke haisio paradi amani ya kiura eni osana moto yodemo wapi makofi juu. Wapi makofi juu. Piga makofi yako hivyo. 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 Kaito. Matigire matodikane gwagoke. Makirigane ote tware beo. Teri watonukerera toge kurunoka. Na matire metekia te toenere tuge. Eo yake ide omana. Kama moka mweno yo giri no yo egwa kogwa kukudide kagila. Kama moka mweno yo giri no yo. Asante tuwapigie makofi. Asante. Niombe tuketi kwa dakika 2 tu. Ohoro wa maniati boli noru ithijagwo kahora ndiramya kana tuhio tutuhire no gikorwo ne gwithejagwo ni ginya andu menja wa bururi no twitikanirie ati no boli ni noru biu no twende gutengera na tutengere no twikore tutirathie ni tukinyire bureki na kwa hivyo mchungaji pamoja na maaskofu naomba tu mtukubalie kama familia kwa sababu ilikuwa ombi lao. Kwa sasa ningependa tu kufanya photo of thanks na niombe kabla sija
fanya photo of thanks, niombe Ben Glory ukuje, kwa sababu kuna photo of thanks ambazo wao wenyewe wanasikia wangependa kuwafikishia watu fulani, na kwa hivyo ni kuombe tu uchukue kipasa sauti uweze kufanya photo of thanks, na kisha nitaanza kumalizia hapo pengine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Benson Njuguna. Huyo komete ni mami wito. Bishops, Bishop Manyara, all bishops, Bishop Kengei, Bishop Ben. Mungu awabariki sana. Mekuja kusherehekea pamoja nasi. Langu sitaenda sana, ningetaka tu kusema kuna watu ningetaka tu kutambulisha tu. Na giari ogwo tata wa Dagureti arugame hari uri kana oke haha, nyina wa Njeri wa uko Naivasha. Rugame haha. Na tata wa Dagureti na Rusi. Andũ othe nĩ marutĩte wĩra mũnene, na wambere nyambe njokeri baba witũ ngatho. Kutoka wakati mam alianza kuungua, baba amesimama na mam. Nakumbuka mama alikuwa asthmatic, na baba alikuwa na make sure ati inhaler ya kwanza ikiisha tu hivi, akifungua ingine baba alikuwa anaenda ni athiaga papa city Naivasha niguo athia gure inhaler ĩngĩ, na dawa mami agabatarĩre dawa. Baba ona ũtoragia na mami atura baba anyethire tauni kũnjethera dawa kila wakati, hata walikuwa anaenda hospitali bila sisi kujua. Na dad, Mungu akubariki sana, ulisimama na mama yetu na ulifanya lolote uwezavyo usimame na mama yetu. Wakati sitasema sana kuhusu mam, lakini wakati mam sasa alianza kichwa ilianza kumuuma sana, na wakati nilikuja nikamchukua tukaenda na yeye, tulikaa naye na my dad kama wiki moja. Kutoka hapo huyu ni my aunt akakuja kutembea kwangu, akaona mam na Auntie Jane ukuhiriria haha. Haya, akakuja kutembea nyumbani. Wakati alikuja kutembea, alikuwa akuje aende nyumbani, lakini hakwenda nyumbani. Alikaa wiki mzima kwangu ndio shughulikie mama. Auntie, Mungu akubariki. Nigwenda muno kumucokeria ngatho tondu twaikarie nawe mucie, na niratungatire mami witu o uria othe ungirahotire. Utungata uria uratungatire mami ni ndingirahotire, na ciana citu tuti tungirahotire, no we ni uramutungatire ta sister yaku. Muthenya uria ni sawa ikarathi nyina wa Njeri tata thie nyina Njeri nake aturaga huraga thimu kuria mami ahana atia, na ni wadiari na namba na ona dia uramenya ni nyina Njeri rukura hura thimu tondu angiagire namba ya mami ahuraga ya baba kana kahura yakwa. No agiuka nake kuona mami, aoka araikarire na mami nginya muthenya uria twathire thibitari, agitiga mami admitwo. Undu wothe mami arendaga, na ni mami arakinyite handu he maundu atangirahotire kwikira, nginya gwicenjia nguo, uthambio, utumia uyu niguo arekaga haria tata atigire. Haya, ni wega, Ngai akurathime muno, na mungikana na ibatara Ngai akamutumanira. Ucio nake tumwitaga Auntie Jane, ndingĩhota kũmwĩta ũndũ ũngĩ. Mũrata ũyũ witũ nake okire gũcera, ofete augaga arenda gũthiĩ na mami, to nake angorire okite mbere agikora bado tuithuere na baba, akiuga augite nginya ne gukua mami mathie nake. No tukimwira tukumuhe riboti,
no hindi yo niguo tondu mami athiaga tu agithia akihagirwo no mbere ari sawa na Auntie Jane ni arakoretwo arumirire muno uhoro wa ni murata wa Riz na Sam na ni arakoretwo arumirire muno. Thank you very much. Lucy hindi ria mami atwikire ni akuma thibitari akoma thibitari makomire na Lucy na Wangari, my sister Wangari nio marakoragwo na mami thibitari. Wangari rugamana no kwiria wonekane acio airitu aitu aria me guku ni mara meka gicua ni marathia kwi mam marara nake nginya muthenya uria mami athire ICU. Lucy aikarire nake na ni amuhangiire maundu mothe maria mami abataraga. Ni nguga Ngai wa muoyo murathime family itu, my brother and sisters, ni ndimucokeria ngatho ni tondu bara eno kana wira uyu Ngai aratuhete wa mami twaruta nginya ndagika ya mwisho twi kiongo kimwe. Gutire mundu uraumire akararitie ni murahete mandate iyo ya kumutongoria na mahinda mothe ona ingiririe mundu ringi rigi mami yanjiraga mundu uria atinda akimwitanga muhure thimu mami narakuria othe gutire mundu uratana cooperate. Ngai wa muoyo murathime na ndimwire wendo ucio hau turakinyitie wendo ucio tugacoke thi o wendo ucio tuthi na mbere na kuhe baba ni tondu ni tukwenda gutura tuonete baba witu. Undu uria mwega tungika ni kuhe baba arata aitu. Mami ihinda riothe akoma thibitari dischargeirwo Wednesday last week na twari na biru yari nene na twariha biru iyo mami twainukire nake muthenya ucio Wednesday muthenya ungi ni gwacokire thibitari ningi araria biru ingi ya ICU. Ndimwire thaa ici mami ni turamurutire turokire nake hwai aroka turamurehe guko mocariri kuria tumurutire tutari na thiri wa thibitari ni undu wa rata biru icio cieri ni turahotire tutegwika harambe na tutira gwika harambe tondu turari na mbeca ni tondu ni tura investite kuri arata aitu haria turamubatarire ni murokire